They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. Their house is a museum, when people come to see 'em, they really are a scream, the Addams Family. Neat. Sweet. Petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family. Pasade, que temos moita fame, pasade. Nos comimos a las de la... Estaban buenísimas. Moi bons días, nenos. Sabedes? Hoxe é un día moi especial para as brusas. Estamos encantadas de estar aquí con vos. E imos demostrar que as brusas non son malas. Eso dilo por ti, porque eu son a peor de todas as bruxas. Eu, cando vou un autobús, non lle deixo sitios maiores. E ademais, nunca recollo cuarto. Que maldad, por favor. E cando vou ao parque, sacollo columpios nenos pequenos. E ademais, sabedes que? Eu chamo a central de virus e piollos para que reparta un poquillo. Que facemos cosas moi guais. Pero que dicides? As bruxas facen todo iso? Ai, eu teño moito medo. Vou desmayar. Non é certo. As bruxas somos boas. Temos poderes e podemos facer cousas boísimas. Ás veces cambiamos as datas de algún examen se non o tendes preparado. Metemos as merendas nas mochilas cando se esquecen os vosos pais. Recollemos zapatos que están soltos que os emparexamos no armario. Recollemos algún cuarto que está desordeado. Teño moita fame, teño que ir a peluquería. Mira que pelos teño que ir a facer feliz. Vamos a comer esta xendra. Que pasa? As brusas non comemos nenos. As brusas temos poderes e somos quen de facer que perdades todos os vosos medos. Perdemos medo? Sí. No. Vamos a facer un conxuro.
Non ides a sair. No, alguna no se atreve. Paso por aquí detrás. Paso por aquí. Ahí. ¡Ah! ¡Qué susto me diste! ¡Ah! ¡Qué susto! Susto. A pota de fina. Strange in your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! If it's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call? Conchi, por favor, mira, aquí estos nenos de primero y segundo, creo que te tienen algo preparado para ti. Nada, vamos a deleitarlos. Venga, chicos. Yo pensaba que era una tumba. Ay, sí, una tumba de esta forma. Aló. Con
Saudades. Moitísimas gracias, xa sabes. Saudades.